Samidoh nĩatigĩte mafans ake na Kenyans with mixed reactions as they react to a post that he has shared, a very heavy post with a very heavy message kuria Samidoh ararĩrĩria rĩrĩa mũndũ aiguaga rĩmwe ta atangĩthiĩ na mbere. There are times when you may think someone is happy and doing well, but deep down ena moritũ aragerera, na it takes confidence and courage to keep pushing and keep moving forward. Ndũmĩrĩri yatiga mafans mena ciũria mũno magĩkĩũria Samidoh, okay, is everything okay? Now this comes after Edday onake gũkorwo akĩingĩra nenda-inĩ yake mena kairĩtu gake karĩa gakũrũ karĩa nĩko Charlene, na kũrekereria video onayo ĩrakorirwo ĩgĩspark so much reaction from fans and Kenyans, tondũ Edday arainaga rwĩmbo rũrĩa rũronekana tarĩ rwa gũtemana akiuga atĩ men can lie. Now she seemed to be advising her daughter atĩ gathikĩrĩrie na gaikare koĩ atĩ men cannot be trusted. Na thutha ũcio mafans na Akenya magĩtigwo magĩkiuga, is Edday Nderitu talking about her past? Na agĩkĩra kairĩtu gake atĩ kehe gatikanagere in the same path that she did, tondũ Edday has had it rough in her marriage with her man, na agĩkiuga men can indeed lie. Na rĩu onake Samidoh nĩarĩkĩtie kũingĩra nenda-inĩ yake kũrĩa arĩkĩtie kũrekereria ndũmĩrĩri yatiga Akenya na mafans onao megegeire, kũrĩa augĩte atĩ no matter how strong someone is, no matter how strong someone may appear, o mũndũ hena moritũ ageragĩra. There comes a time where you just fall apart. Na akarĩkĩria na kuga atĩ mũndũ ndakanecirie atĩ wika. You're not the only one going through this. It's a struggle for everyone. O mũndũ nĩakinyagĩrĩrwo akaigua aca, it has become too much. The going is becoming tough. Now you feel like giving up. No Samidoh agakiuga never give up, tondũ the more you keep going on, the more you keep pushing forward, maũndũ nĩmageraga. He shared this akiuga no matter how happy someone may seem, they have moments when they question if they can go on. No matter how confident someone may look, there are times when they feel unsure. And no matter how strong someone may appear, they have days when they feel like they're falling apart. Never think for a moment you are alone with these struggles. You're not a mess, you are a human. Samidoh agĩkiuga onake no mũndũ, he's a human being who goes through the daily struggles, the normal struggles that a human being goes through. Na mafans ake nĩmetĩkanĩria nake na onao magĩkiuga na kũagree atĩ he's also a human being. Na magĩkiuga for him he actually faces it rough, nĩgũkorwo he faces daily criticism, first with his marriage na ona nginya in his music career. Ndagakorwo agĩcriticize in one way or another, na magĩkĩmwĩra he has to keep pushing, he has to keep going forward, tondũ to many he is an inspiration. Na ndũgakĩriganĩrwo gũsubscribe for the latest and trending Kikuyu celebrity news. Never miss an update. Subscribe now.